050 620 2051 Bina Savğuzda belə dəmir qapılar var. Bir ədədi 150 manat. Biri-birindən qəşəng, gözəl. Plastik qapılar da var, təzə. Hamısı təzədir, 90 manat. Pəncərələrdə 050 620 2051 Bina Savğuzda plastik qapılar ucuz qiymətlərlə 90 manata bir ədədir. Hazırdır. Ölçülərim burada deyirəm. Bu 82 metrəyə. Sağa açılan da var, sola açılan da var. Bu sağa açılandı, bu da sola açılandı. 90 manatdır. 75'in 2 metreye. Həmçinin o da elə. Sağa da var, sola da. 70'in 2 metreye. Bunlar hamısı 90 manatdır. 90'ın 2 metreye 100 manatdır. 80'ın 2 ona var. 90 manatdır. 80'ın 1.80'da var. 70'in 1.80'da. 80'ın 1.90'a, 70'in 1.90'a. Bunlar hamısı 90 manatdır. Bina Savğuzda. Fortuşkalar da bak 40'ın 60'a fortuşka, 40'ın 50'ye fortuşka bir ədədi. 25 manat. Başka ölçülerde var fortuşkalar. 40'ın 40'a 20 manat. 60'ın 1 metreye 45 manat. 60'ın 80'da 40 manat. Bina Savğuzda şüşəli qapılar da var 100 manat. Dəmir qapılar da var 150 manata bir ədədi. Bunlar hamısı təzədir. Bina Savğuzda. Pəncərələr, bax bunlar birin 1.40'adır. 85 manata bir ədədi. 1.50'nin 1.50'ye 140 manat. Hamısı qoşa şüşədir. Bütün rayonlara çatdırma var ödənişli. Bax bu pəncərə 1.40 1.60'dır. Bir ədədin qiyməti 130 manat. 1.40 1.40'a 120 manat. 1.40'ın 1.50'ye 120 manat. YouTube kanalından abone olmanızı unutmayın. Abone olun zahmet olmasa. TikTok'tan da kırmızı pil işaretinin üstünden vurun. Herkese teşekkürler. Bak bu pencere 80'ın 1 metreydi. 55 manat. Bu 80'ın 1.40'adı. 75 manat. Ölçüler çoktu. Bak bu 100 manat. 1.20 1.40. 100 manat. Bak koşa açılan kapılar. İkisi de açılır. 180 manata bir ədədi. 1.20 1.50. 100 manata. Karışlı kapı. Qara kapılar bir ədədi. 80'ın 2 metreye bir ədədin qiyməti 150 manat. Bina Savğuzda. İstediğiniz kadar var. Her